Normalment tmur jew l-ġim jew klass u tagħmel l-exercises. Sajsis. Kollox bl-Ingliż qed ngħidu. Mux se tagħmel bil-Malti? Tajt possibbli nagħmlu sessjoni sħiħa bil-Malti. L-ewwel li ħanamlu huwa illi ħanitawġu naqra fuq il-lemin, mela ħanduru fuq din-naħa, jekk joġobkom nerġgħu niġu dritti u ħanitawġu n-naħa l-oħra. Mbagħad ovvjament nitawġu naqra fuq ix-xelluk. Naturalment tajjeb irrepetuhom naqra miegħi biex nara li kollox sewwa. Fuq in-naħa naħa minnhom importanti jkunu fuq ponot subajna, fuq subajna l-kbir. Tajjeb u ħaniġġebdu. Prosit, imbagħad għandna dawk ngħidhom referenzi impulsivi, tajjeb referenzi bħal tal-Knisja, ħanamlu pass kbir il-qudiem u ħanoqogħdu nagħmlu dan il-moviment il fuq il-isfel. How was this session in Maltese? It was, I thought it was much more difficult, but speaking Italian and French, some of the words were anyway recognizable for me, and it was very, very nice because, Maltese is the language of the Maltese culture. So, it's very important for me, not only to keep my body fit, but also my brain working. So all sessions in Maltese? It could be a very, very good thing for me, eh? Mela, imbagħad għandna il-famus exercise għandel mejjed tajjeb illi ħaninżlu bil-pis fidejna tajjeb pis skulit, ħaninżlu b'saqajna dritti u ħanitilgħu il-fuq. Ħaninżlu b'saqajna dritti u tilgħu il-fuq dak jgħidulu għandel mejjed, tajjeb importanti ħafna. Ħanibdew minn hemm issa mela ħandew nitawġu naqra fuq il-lemin. Tlaqna in 3, 2, 1, bum! Nara mill-ewwel ħossu dik l-istreċjatura importanti u fuq ponot subajna in-naħa l-oħra. Prosit! Bravi! Mela ma' kull waħda ħaninżlu u nidawġu. All right? Mela ħanamlu pass ta' ġgant il-qudiem kollha flimkien. Mela kulħadd ħajoqgħod fuq ix-xelluk tat-tapit jekk jogħġbok ġan. Mela ħanamlu pass ta' ġgant il-qudiem, ħanifqu hemm u bl-irkoppa għandu tilgħajnu niżlin. Tlaqna! Le, jenuku. Aħjar. Nifreferi bil-Malti għax Malti. Bravi! Mela ħanibqgħu dejjem fl-istess pożizzjoni saqajna magħfusa mal-art. Ħatkabbar naqra l-pass Brenda jekk jogħġbok, ħatoħroġ saqajk iktar il-barra, pass ta' ġgant u ħanitilgħu ninżlu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ħanniżlu l-pis mal-art. Kif ħassek bil-session bil-Malti? Kienet naqra iktar diffiċli għax tant jindori nitkellmu bl-Ingliż ħajjitna. L-lum il-ġurnata tipo kienet naqra iktar diffiċli biex nipprova nifhem biex il-bar ma' Russa per eżempju. Jekk joġobkom ħażommu il-pis fuq żokortkom u ħatitbarmu fil-ġemb u ħatitbarmu naħa l-oħra. Barma law u barma lem. Tajjeb dak huwa il-famuż barma Russa. Issa, ħaniżlu kokka wara dak, ħaniżlu kokka u noħorġu s-sieq dritta. Niżlu kokka u noħorġu s-sieq l-oħra mela kokka l-isfel u daqqa ta' sieq il-fuq. Ma... Aħjar jew aħjar? Aħjar. Ija. Liwja lejn l-aqsa, mela ħanamlu pis f'kulit imbagħad. Ħajkollna liwja lejnaħa u liwja lejn naħa l-oħra. U mbagħad kokka u siq lejn il-ġemp, eżattament. Mela simili tal-ewwel kokka, siq lejn il-ġemp, kokka u siq lejn il-ġemp. Mela flok il-qudiem di darba ħamorru fil-ġemp. Libta, bil-Malti, bl-Ingliż tinħalleb xorta. La tibda tbati ma tindunax bl-ma lingwa qed tagħmel tingħati l-sessjoni. Isma', naħseb jiena taf x'inhi għax inti meta titgħallem meta jkun qed jitgħallmu min qed jagħmel is-sessjoni naħseb jitgħallmu bl-Ingliż u jżommu hekk naħseb. Inti kellek Ingliż għaddejk, kif marret, Ħalli fid. Hello. So, you're English? I am, yes. And it was all in Maltese. How was it for you? Fine. You managed? I managed, yeah. I just follow what everybody else was doing and listen to Matthias. Absolutely fine, no problem. What if it had to be always in Maltese? Most of the time, I come practically every day, and most of it is in Maltese, and then have to explain briefly what it is in English. But most of the time, I pick it up anyway. Kif ħassek tagħmel l-ewwel session bil-Malti? Toqgħod taħseb naqra iktar, imma diment li toqgħod tirrifletti naqra ħanitkellem bil-Malti iktar.
jiġu, tittipjana minn qabel x'ħatajt u x'ħatamel. Tiġina inqas Iżek naturali. nofsa qbatt iktar, rajtek Reħalsi. waħdar u daw l-affarijiet isu daħal fiha. L-iktar waħda stramba li għat taħseb. Għandel mejja, tu. Deadlift. Instabat kera. Bl-Inglis deadlift? Instabat kera, ba? Ma doable kif jgħidu bl-Inglis. Possibli tamela. Jgħatik li bal-Malti deadlift. Għandila mejta. Jekk xaħat għandu Għandila verżjoni mejta. aħjar minn għandel mejjet jgħidilna. Eżatt, u ktubun hawnhekk. Tajjeb. Prosit.